Na 5 do 9 kilometara lošim makadanskim putem od magistralnog puta Gacko-Nevesinje, a idući kroz Vojnicu dolazi se u Dubljeviće. Dubljevići su na 1050 do 1250 metara nadmorske visine, razbacanih kuća i zaseoka po zapadnom dijelu površi Ponikve, odnosno sjevernije od Modrog polja. Današnji zaseoci slabo su naseljeni, a to su Krivodol, Glavice, Koravnik i Donji Dubljević, dok u nekim zaseocima Marina dolina i Grojina Avlija odavno niko ne živi, niti se ko obraća, niti ko dolazi. Slavko Prstojević u Donjim Dubljevićima, čovjek koji je svoj život izvio, radio do sad, a vjerovatno će i osad, baveći se stočarstvom i zemljoradnjom, ali je najbolje da nam to on kaže sam, kakav mu je život bio. Životni uvjeti su bili vrlo teški. Kao prvo, nije donedavno bilo ni struje, onda zatim i putevi vrlo loši, gotovo i neprohodni, a posebno se tiče, evo, trenutno mojoj kući. Što se tiče moga zanimanja, većinom sam se bavio stočarstvom i zemljoradnjom. Ti uvjeti su bili donekle, nije donekle... Je li teško bilo čuvati ovce? Ovce je bilo teško čuvati, normalno da je bilo. Sakupljanje sjena bilo teško dok nisu počele malo mašine da to savlađuju. Reci mi, je li strašio ovcem? Pa, što se tiče toga, i jest u ovim ovako pasivnim krajevima, mora se uvijek biti u zanji. Jer ova je kuća udaljena, najbliža kuća do najbliže kuće je sad bar 2 km. Ja, tačno, do najbliže kuće ima 2 km. Do asfaltnog puta ima između 5 i 6 km. Kakav je ovaj put prema vama, kako vi vidite to? Ovaj put prema nama je u vrlo lošem stanju. A dobro, će li opština išta da pomaže, obećavaju li išta? S vremena na vrijeme obećavaju. Oni obećaju i... Ponekad nešto i urade, ali sve o svemu... Katastrofa. Nije dobro.
Daleko je otići odavde do prodavnice, odavde je daleko otići do doma zdravlja, pa i ako je loš put, onda je to još mnogo dalje. Što se tiče tih nabavki i prodavnica, u Fonjci je bila i za vrijeme rata bile su prodavnice. Sad trenutno da nema ni tu. To je snadbijevanje... To je najbliže mjesto. Najbliže mjesto. 5-6 km. 5-6 km. To snadbijevanje sad ide se do Gacka, koje je udaljeno jedno 15-17 km. Ovdje zime budu teške, vrlo teške. Uvjeti su teški. Koliki je snijeg bio ove godine? Pa i ove godine je bio snijeg jedno 50-60 cm. Putevi ponekad se očiste. Trenutno imam i malu bebu u kući, to zimsko, unuče, to zimsko preživljavanje je malo i u strahu, sa malom djecom u ovakvim krajevima, ali eto, uglavnom, zdravlje je služilo fino, pa eto, moglo se nekako. Reci mi, čuvaš po cijeli dan. Dosadno, je li? Dosadno, što se tiče toga, po cijeli dan čuvam. Nikoga ne možeš vidjeti, ma ni na dalju daljinu ne možeš nikoga vidjeti. Nosi li se užina? Užina se nosi. Šta se ponese ovako? Ponese se kao pravi stari čobani sir, kajmak. Je li to u čanku nosiš ili to više nije čanak? Nekad je bio onaj čanak, dok u zadnje vrijeme to se... Sad ove plastične kutije. I to se više ne upotrebljava. U ovom dijelu sela samo si ti? Da, što se tiče Dubljevića, tu je bilo neka stanovnika dosta i kuća, što sam i ja zapamtio, sad samo je moja kuća i sam tu živim. Iz Bilećke Trnovice u Gatačke Dubljeviće. Jeste. I? Pa, živjeli smo u Bileći, dolje sam u školu išla, ko dijete sam odrasla na selu. Kad sam završila školu, zaposlila sam se u Gacku i tu sam upoznala mog muža. A reci mi, je li ti sad ovdje, kakav ti osjećaj? Nema blizu niko, 2-3 kilometra. Pa dobro, meni nije dosadno, dobro, ponekad je dosadno. Često odemo u Gacko, ovako kad je još ljepše vrijeme, kad dođe proljeće, ljeto, odemo često u Gacko, dolje do rodbine, muževe mi. Ovdje isto vazda posla ima. Kako sa svekrom i svekrvom? Dobro. Kažu obično da se svekar i svekrva i snaja ne slažu, meni je dobro. Pa. A koga više sluša? Boga mi oni mene, ako ćemo iskreno vikati. Znači, oni mene više slušaju. Slušam i ja, ali... Znala si postaviti ta pravila? Pa nisam ja postavljala ništa, ali čuvaju me i slušaju me dobro. Znači, ipak možemo reći da si se nekako privikla. Jesam. Iako je ovo pustinja, daleko od puta. Jesam, pa ima tu i u Krivodolu, imamo tu i kumove, pa ima još jedna kuća, pa odemo mi, dođu oni. Tu ima još jedna žena što dolazi ljeti, govedarica Mileva, pa i ona kad izađe tu, ona dođe često ovdje, sjedi, mi odemo dolje. Tako da sve u svemu nije toliko dosadno. Posla vas da ima na selu i oko djeteta i po kući. Tako da nije puno ni dosadno, nije... Dobro, kako je tebi ime? Ajde, reci kako se zoveš. Reci Nikolina da se zoveš. Nikolina Prstović, ne? Ona se sad postiđala. Sad se ona postiđala i ona neće. A inače, živa je i skače i orga i vršlja i... Stanovništvo se snadbijeva vodom iz čatrnja, koje su najčešće napravljene u vrijeme Austro-Ugarske. Neke čatrnje su napravljene i na manjim pištalinama, gdje se izvori pojačavaju u vrijeme kiša. Najpoznatija ovakva mjesta su
Blizumilo i Merema. Najznačajnija kraška uzvišenja, odnosno brda oko Dubljevića su Bučić, Zelentor, Debeljača, Staževica i Zlatica. Pretpostavlja se da je selo dobilo ime po staroj porodici Dubljević, koja je ovdje došla od Foče ili Pive, ali i oni odavno više ovdje ne žive. Prođe zima, dođe proljeće i evo nam opet nas evo u Glavicama. Prođe zima, dođe proljeće i evo nas opet na selu u Glavicama. Tu sam se i udala. Ja sam Odakle si rodom? rodo sam iz Dubljevića, od Prstevića. Ovdje sam živjela jedno 10 godina. Imam 2 djece, oženjeni, udati. Imam divnu unučad, sretna sam majka, baka. Reci mi, dolazi sin, dolazi snaha, dolazi porodica da pomogne, ali ipak ostaneš sama ovdje, nema niko blizu 2 kilometra. Je li teško to? Pa do ovih godina je bio mi ovdje jedan izvanji djever i oni ove godine osutan i jetrva. Oni nijesu. Neće ove godine biti. Sad je sa mnom sin, dolaze mi unuča, dolazi snaja, dolazi ćerka, dobilaze me. Nije meni neobično, ja sam tako i naučila. Šta imaš stoke? Pa imamo nešto vaca, imamo kravu, 3 krave, imamo i konja. I eto tako, bavimo se, dolaze mi djeca, pomažu. A kako recimo sijeno kad se pokosi, onda se mora goniti u Gacko, pošto zimi goniš krave u Gacko. Pa to sin to sve sin obavlja. Ja s tim nemam nikakve veze. Sin je domaćin, sin kosi, sin plasti, sin vozi. Uglavnom da je sve u Gacku, imamo u Gacku kuću. Ima li koji susjednih sela iz Kokorine ili iz Dubljevića zaseo kada dođe nekad? Pa dođu, obilaze mene, dolaze i Hrnjezi. Svi ovdje se okupljaju, ljeti navrate, dođu mi komšije iz Dubljevića, iz Kokorine i tako. Uglavnom ja sam zadovoljna, ja volim ovdje nego da sam ostala ljetos u Gacku, zimi sam u Gacku sa svojom familijom, porodicom. Koje si godište? 39. Zdravlje te služi lijepo? Pa lijepo me zdravlje služi, što se tiče zdravlja, pa i godine su više velike, 75 godina. Eto tako. Dobro. Sin je taj, izgleda, koji drži sve ovo. Je li tako? Pa ja otprilike sam... Ti si malo uhvatio taj ritam, pa sad nije ni to. Pa jesam, odavno mi radimo ovo, znači izlazimo, dolazimo, vraćamo se i tako dalje. Mi smo živjeli u Mostaru, pa nas je ovaj veseli rat, nesretni. Ja. Raščerao familije razdijelio, pa smo se tako
povratili ovdje na ognjište. Ognjište mu je isto Gacko, ovo je ovdje ognjište, ali je Gacko. U Gacku smo sa stalnom kućom i tako dalje. Tako radimo i ja i žena, bavimo se ovako, imamo nešto koju kravicu, nešto ovčica, koju kozicu i tako nešto. Mučimo se, gledamo, radimo da bi familiji bilo što bolje, što ugodnije, što... Ovo je daleko od puta i od Fojnice je daleko. Pa daleko, 9 km je makaranskog puta koji je u totalnom lošem stanju. Ima li način da se to popravi? Pa ima načina, neđe ima i načina i bez načina se pravi i radi se. Pa sad ovdje ima malo stanovnika, pogotovo nešto preko ljeta dođe, evo kao ja i još se nešto pojavlja, svega iz Fojnice do Jugovića i sa Jugovićima je oko 30 stanovnika. Sva ova sela, Dubljevići, pa sva od Kokorna, Fojnice, Jugović, Krivodo, Dubljevići, Glavice, Kokorna i Jugović. 30, 31, dvoje tu je sad. Da ne bi nešto, ali put je u lošem stanju, strašno lošem stanju. Znači, ni oni, ni čišćenje on zimu, više puta. Znači, ovi ovdje ljudi koji su bili koji su zimovali, oni nisu bili neprovodni, možda dan, dva, ali oni su to odrađivali. Samog puta kao puta je u lošem stanju. Trebalo bi se to nešto angažovati, raditi, pa da i mi nešto pomognemo. Ima li obećanja tu? Pa ja, Boga mi vjerujte, nisam nešto se vele, nije da se nisam interesovao, nego nisam dobio neku informaciju koja me ohrabrila da bi se nešto moglo raditi. Ne da ja nisam ja skeptičan, radit će se, i treba da se radi. Ne veze što je malo stanovnika i tako dalje. Zabačena su ova mjesta, ali svak voli svoje mjesto. Svak voli da dođe u to mjesto. Kako da dođe ako nema, evo imamo struju. Džaba nam struje kad nema puta. Ovdje mi se čini, u Dubljevićima nema, ali i u okruženju nema mnogo i neoženjenih, jednostavno nema stanovnika. Pa nema stanovnika, okre će biti kad ovo što je ostalo, to je ostalo staro. Ja. Jednostavno nema. Pa nema stanovnika, to se raselilo, to je razišlo se, u stvari otišlo, u Gradskoj više se ne vraća, nema gdje da se vrati. Ja. A pamtite vrijeme kad je ovdje u ovom vašem zaseoku bilo mnogo više? Ja kad sam se udala 62. Onda u ovoj kući ovdje je bilo 16 ročeljadi. Zajednice? Nijesmo bili u zajednici, bilo je na dvoje podijeljeno. To su bila dva brata. A danas, eto, samo ja tu. I onda ovdje gore je bilo isto. Ja mislim da je bilo, a eto, nijesam sigurna, ispod 40 nije bilo. Ovdje u ovom selu. Danas zimi niko. Danas zimi niko. Ljeti navrate, bilo je do ovih godina, onaj Boriša tamo pokojni što je umro, on je bio do nazad 2 godine i onda sa stariji nema. Onda isto ovo je otišla, djeca otišla. Dobro. Zdravo bili. Zdravo bili. Evo sad ovo su neka priručna sredstva koja su korištena, evo koja se i sad koriste, evo ja ovo koristim još. Znači ovo su oprema za konja. Znači ovo je komoć, to je za vuču. Prema toga što mi smo to prije malo upražnjavali, ali sada eto to pomalo se nešto uradi. Ovo je samar koji je služio za nošenje tereta, znači za neki kabastig ili tereta koje su stavljane u vreće pa tako dalje prenošene. Od Fojnice do ovdje, odavde u Borač, iz Borča nazad i tako dalje, do Mlina. Ono je sedlo, nekad kad bi se pošlo neđe malo u komšije, kuma, prijatelja, po usvatove nekad, pa bi se to fino stavilo na konja, pa bi se čovjek tada malo bolje obuko, sredio, pa bi tako malo otišao da posjeti nekoga i tako dalje. Znači, još se to koristi, još ima to, a Boga mi je to više slabo. Ovako, još bi se ja zahvalio
Herceg televiziji što je došla da nas posjeti u ove pasivne krajeve i nama je drago bilo koji prolaznik da naiđe, a ne naši ljudi i naša televizija. I veoma se puno srdačno zahvaljujem što ste nas posjetili. U blizini zaseoka Krivodo nalazi se manja nekropola Stećaka, a oko cijelih Dubljevića ima desetine gomila ili tumula. Jedan dio sela umrle sahranjuje na groblju u susjednoj Fojnici, a drugi dio na seoskom groblju u Dubljevićima. Porodice u selu su Prstojevići, Hrnjezi, Taušani, Zirojevići i Stanići, a glavno zanimanje ovog stanovništva je stočarstvo. Evo nas u kući Ilije Zirojevića u zaseoku Krivodo. Iz ove kuće se vrlo često odlazilo u ratove. A o tome će nam više reći sam Ilija. Nijesam se spremio za priču, a počet ću razgovor o starim džedovima. Ovo je mjesto jedno malo u kome su bila omladina izvrsno lijepa. Učesnici su svih ratova. Bili su u boljoj grupi ljudi i momaka. Samo iz ove naše kuće, Iline, 5 momaka je otišlo u dobrovoljce, solunske dobrovoljce. Odavde su bili i učesnici hercegovačkih ustanaka. Jeste, i Hercegovac, Jovica, Alaj, Barjaktar, Nevesinske puške. A djed Ilija mu je bio zamjenik, a Jovica i Ilija su braća. Moj pranđed je imao 5 sinova koji su otišli u solunske dobrovoljce, da je Mitar tamo i poginuo, a bio je divizionski bajaktar. Znači, stalno su bili u samom vrhu, znači, vojske i najelitnijim jedinicama.
U prvijim redovima. Nijedan rat mogao zaobići Krivodolu. Nijedan rat nijesu propuštali. Od solunskih dobrovoljaca pa evo dokle ja znam. I u svakom ratu, i vi, i vaš sin, je u posljednjem ratu, znači, učestvovali Jes. u srpskoj vojsci. U srpskoj vojsci. I branili srpsku zemlju. Ilija, ti si čitav život u Krivodolu, je li? Ovdje sam stanovnik. I kakav je život ovdje? Teški su životi ovdje, na tvrdo mjesto, snjegopadno, vrlo nezgodno. Slabi putevi, nemamo šume, nemamo ništa blizu. Tvrda mjesto, ali narod se nekako borio, pa je... Kako je za vodu? Nikako. Stoka pije po ovim nekim barama i ovim lokvama. Lokvama ili iz čatrnja, bazena, kako hoćeš. Zavatamo kantom. Kad je struja došla ovdje? Koji 80, ja ne znam koji godine tačno došlo. 8. 9. jel? Ne znam, Bogom mi tačno. Tu je neće. Šta imaš stoke? Stoke je momentalno, držao sam dosta dok sam mlađi bio. Po 100 ovaca, po 7-8 krava, po 4 vola, držao sam podosta kad sam mlad bio, sada nema nego 15 ovaca i 5 krava. Samo 5 krava. Evo 5 krava. Najviše, Bogam, opet ti radiš. Bogam najviše. Je li hladno danas čuvati? Pa nije danas baš bilo hladno, a ima dana kad su velika padanja i kad je snjegopadno i svašta, i tada se čuva. U Krivodolu je nekad bilo mnogo više stanovništva. Jeste. Kako je to tada bilo? Pa, možda je ljepše bilo kad je više naroda bilo. Malo se sjelilo ljepše, sjedilo, pričalo, razgovaralo, a sad nemaju nego 2 domaćinstva. 6 članova porodice. U ovom zasevu? U ovome zasevu. Eto. A najbliža prodavnica je u Fojnici tu kod Gace? Najbliža bila, sad nemamo i ni tu. Fojnica je valjda imala prodavnicu, možda stari pamte, a sad je nema. Sad najbliže u Gacu? Najbliže u Gacu. Ne znam ti ja više ništa pričat. Da sam znao... Gdje se išlo u školu iz Krivodola? Fojnicu. Fojnicu smo išli u školu. Za koliko vremena se je moglo sići? Sat. Tamo, sat. Nazad. I to... Nije moglo za sat sići? Djeca ni jesu, a odrasli jesu. Za sat mogli izaći. A mi djeca nijesmo za sat mogli. Tako ti je. Siješ li šta? Ranije sam, dok sam držao volove, sijao po 20 kvintala sam žita imao i više. Zobi, pa sam gujio bikove, pa ranio zobi, pa... A sade samo krompira i zeleni, ništa više.
Najpoznatija istorijska ličnost iz ovog sela je Alaj Barjaktar Jovica Zirojević, koji je ovo zvanje dobio u bici na Vučijem dolu kao vojnik u bataljonu Boška Guzine. U ratovima 1912. do 18. Dubljevićani su imali 26 dobrovoljaca. Selo je dobilo struju 1989. godine, crkvu nemaju, a ni školu, tako da su djeca u školu išla u susjednu Fojnicu. Loši putevi, udaljenost od centra opštine, stalna tendencija napuštanja sela vrlo brzo će dovesti do gašenja ovog sela koje danas broji svega 12 stanovnika. Kuće ima 2 kilometra, do asfaltnog puta ima između 5 i 6 kilometara. Kakav je ovaj put prema vama, kako vi vidite to? Ovaj put prema nama je u vrlo lošem stanju. A dobro, će li opština išta da pomaže, obećavaju li što? S vremena na vrijeme obećavaju, obećaju i ponekad nešto i urade, ali sve o svemu katastrofa. Nije dobro. Daleko je otići odavde do prodavnice, odavde je daleko otići do doma zdravlja, pa iako je loš put, onda je to još mnogo dalje. Što se tiče tih nabavki prodavnica, u Fojnici je bila i za vrijeme rata bile su prodavnice. Sad trenutno da nema ni tu. To je snadbijevanje... To je najbliže mjesto. Najbliže mjesto. 5-6 kilometara. 5-6 kilometara. To snadbijevanje sad ide se do Gacka, koje je udaljeno jedno 15-17 kilometara. Ovdje zime budu teške, vrlo teške. Uvjeti su teški. Koliki je snijeg bio ove godine? Pa i ove godine je bio snijeg jedno 50-60 centimetara. Putevi ponekad se očiste. Trenutno imam i malu bebu u kući, to zimsko, unučeb, to zimsko preživljavanje je malo i u strahu, sa malom djecom u ovakvim krajevima, ali eto, uglavnom, zdravlje je služilo fino, pa eto, moglo se nekako. Reci mi, čuvaš po cijeli dan? Dosadno, je li? Dosadno, što se tiče toga, po cijeli dan čuvam. Nikoga ne moreš vidjeti, ma ni na
dalju u daljinu ne možeš nikoga vidjeti. Nosi li se užina? Užina se nosi. Šta se ponesi ovako? Ponese se kao pravi stari čobani sir, kajmak. Je li to u čanku nosiš ili to više nije čanak? Nekad je bio čanak, dok u zadnje vrijeme to se... Sad ove plastične kuće. I to se više ne upotrebljava. U ovom dijelu sela samo si ti? Da, što se tiče Dubljevića, tu je bilo neka stanovnika dosta i kuća, što sam i ja zapamtio, sad samo je moja kuća i sam tu živim. Iz Bilečke Trnovice u Gatačke Dubljeviće. Jeste. I? Pa, živjeli smo u Bileći, dolje sam u školu išla, ko dijete sam odrasla na selu. Kad sam završila školu, zaposlila sam se u Gacku i tu sam upoznala mog muža. A reci mi, je li ti sad ovdje, kakav ti osjećaj? Nema blizu niko 2-3 kilometra. Pa dobro, meni nije dosadno, dobro, ponekad je dosadno. Često odemo u Gacko, ovako kad je još ljepše vrijeme, kad dođe proljeće, ljeto, odemo često u Gacko, dolje do rodbine, muževe mi. Ovdje isto vazda posla ima. Kako sa svekrom i svekrvom? Dobro. Kažu obično da se svekar i svekrva i snaja ne slažu, meni je dobro. Ja. Pa. A koga više sluša? Boga mi oni mene, ako ćemo iskreno vika. Znači, Oni mene više slušaju. Slušam i ja, ali... Znala si postaviti ta pravila? Pa nisam ja postavljala ništa, ali čuvaju me i slušaju me dobro. Znači, ipak možemo reći da si se nekako privikla. Jesam. Iako je ovo pustinja, daleko od puta. Jesam, pa ima tu i u Krivodolu, imamo tu i kumove, pa ima još jedna kuća, pa odemo mi, dođu oni. Tu ima još jedna žena što dolazi ljeti, govedarica Mileva, pa i ona kad izađe tu, ona dođe često ovdje, sjedi, mi odemo dolje. Tako da sve u svemu nije toliko dosadno. Posla vas da ima na selu i oko djeteta i po kući, tako da nije puno ni dosadno, nije... Dobro, kako je tebi ime? Ajde, reci kako se zoveš. Reci Nikolina da se zoveš. Nikolina Prstović, ne? Ona se sad postiđala. Sad se ona postiđala i ona neće. A inače, živa je i skače i orga i vršlja i... Stanovništvo se snadbijeva vodom iz čatrnja, koje su najčešće napravljene u vrijeme Austro-Ugarske. Neke čatrnje su napravljene i na manjim pištalinama, gdje se izvori pojačavaju u vrijeme kiša. Najpoznatija ovakva mjesta su Blizumilo i Merema. Sela umrle sahranjuje na groblju u susjednoj Fojnici, a drugi dio na seoskom groblju u Dubljevićima. Porodice u selu su Prstojevići, Hrnjezi, Taušani, Zirojevići i Stanići, a glavno zanimanje ovog stanovništva je stočarstvo. Evo nas
u kući Ilije Zirevića u zaseoku Krivodo. Iz ove kuće se vrlo često odlazilo u ratove. A o tome će nam više reći sam Ilija. Nijesam se spremio za priču, a počet ću razgovor o starim džedovima nam. Ovo je mjesto jedno malo u kome su bila omladina izvrsno lijepa. Učesnici su svi je ratova. Bili su u boljoj grupi ljudi i momaka. Samo iz ove naše kuće, Iline, 5 momaka je otišlo u dobrovoljce, solunske dobrovoljce. Odavde su bili i učesnici hercegovačkih ustanaka. Jeste, oni Hercegovac, Jovica, Alaj, Barjaktar, Nevesinske puške. A djed Ilija mu je bio zamjenik, a Jovica i Ilija su braća. Moj pradjed je imao 5 sinova koji su otišli u solunske dobrovoljce, da je Mitar tamo i poginuo, a bio je divizionski bajaktar. Znači, stalno su bili u samom vrhu, znači, vojske i najelitnijim jedinicama. U prvijim redovima. Nijedan rat mogao zaobići Krivodo. Nijedan rat nijesu propuštali. Od solunskih dobrovoljaca pa evo dokle ja znam. I u svakom ratu, i vi, i vaš sin, je u posljednjem ratu, znači, učestvovali? Jes. U srpskoj vojsci? U srpskoj vojsci. I branili srpsku zemlju. Ilija, ti si čitav život u Krivodolu, je li? Ovdje sam stanovnik. I kakav je život ovdje? Teški su životi ovdje, na tvrdo mjesto, snjegopadno, vrlo nezgodno. Slabi putevi, nemamo šume, nemamo ništa blizu. Tvrda mjesto, ali narod se nekako borio, pa je... Kako je za vodu? Nikako. Stoka pije po ovim nekim barama i ovim lokvama? Lokvama ili iz čatrnja, bazena, kako hoćeš. Zavatamo kantom. Kad je struja došla ovdje? Koji 80, ja ne znam koji godine tačno došla. 8. 9. jel? Ne znam, Bogom mi tačno. Tu je neće. Šta imaš stoke? Stoke je momentalno, držao sam dosta dok sam mlađi bio. Po 100 ovaca, po 7-8 krava, po 4 vola, držao sam podosta kad sam mlad bio, sada nema nego 15 ovaca i 5 krava. Samo 5 krava? Evo 5 krava. Najviše, Bogam, opet ti radiš? Bogam najviše. Je li hladno danas čuvati? Pa nije danas baš bilo hladno, a ima dana kad su velika padanja i kad je snjegopadno i svašta, i tada se čuva. U Krivodolu je nekad bilo mnogo više stanovništva. Jeste. Kako je to tada bilo?
na 5 do 9 km lošim makadanskim putem od magistralnog puta Gacko-Nevesinje, a idući kroz Vojnicu dolazi se u Dubljeviće. Dubljevići su na 1050 do 1250 metara nadmorske visine, razbacanih kuća i zaseoka po zapadnom dijelu površi Ponikve, odnosno sjevernije od Modrog polja. Današnji zaseoci slabo su naseljeni, a to su Krivodol, Glavice, Koravnik i Donji Dubljević, dok u nekim zaseocima Marina dolina i Grojina Avlija odavno niko ne živi, niti se ko obraća, niti ko dolazi. Slavko Prstojević u Donjim Dubljevićima, čovjek koji je svoj život izvio, radio do sad, a vjerovatno će i osad, baveći se stočarstvom i zemljoradnjom, ali je najbolje da nam to on kaže sam kakav mu je život bio. Životni uvjeti su bili vrlo teški. Kao prvo, nije donedavno bilo ni struje, onda zatim i putevi vrlo loši, gotovo i neprohodni, a posebno se tiče, evo, trenutno mojoj kući. Što se tiče moga zanimanja, većinom sam se bavio stočarstvom i zemljoradnjom. Ti uvjeti su bili donekle, nije donekle... Je li teško bilo čuvati ovce? Ovce je bilo teško čuvati, normalno da je bilo. Sakupljanje sjena bilo teško dok nisu počele malo mašine da to savlađuju. Reci mi, je li strašio ovcem? Pa, što se tiče toga, i jest u ovim ovako pasivnim krajevima, mora se uvijek biti u zanji. Jer ova je kuća udaljena, najbliža kuća do najbliže kuće je sad bar 2 km. Tačno, do najbliže kuće. Najznačajnija kraška uzvišenja, odnosno brda oko Dubljevića su Bučić, Zelentor, Debeljača, Staževica i Zlatica.
Pretpostavlja se da je selo dobilo ime po staroj porodici Dubljević, koja je ovdje došla od Foče ili Pive, ali i oni odavno više ovdje ne žive. Prođe zima, dođe proljeće i evo nam opet nas evo u Glavicama. Prođe zima, dođe proljeće i evo nas opet na selu u Glavicama. Tu sam se i udala. Ja sam Odakle si rodom? rodo sam iz Dubljevića, od Prstevića. Ovdje sam živjela jedno 10 godina. Imam 2 djece, oženjeni, udati. Imam divnu unučad, sretna sam majka, baka. Reci mi, dolazi sin, dolazi snaha, dolazi porodica da pomogne, ali ipak ostaneš sama ovdje, nema niko blizu 2 kilometra. Je li teško to? Pa do ovih godina je bio mi ovdje jedan izvanji djever i oni ove godine osutan i jetrva. Oni nijesu. Neće ove godine biti. Sad je sa mnom sin, dolaze mi unuča, dolazi snaja, dolazi ćerka, dobilaze me. Nije meni neobično, ja sam tako i naučila. Šta imaš stoke? Pa imamo nešto vaca, imamo kravu, 3 krave, imamo i konja. I eto tako, bavimo se, dolaze mi djeca, pomažu. A kako recimo sijeno kad se pokosi, onda se mora goniti u Gacko, pošto zimi goniš krave u Gacko. Pa to sin to sve sin obavlja. Ja s tim nemam nikakve veze. Sin je domaćin, sin kosi, sin plasti, sin vozi. Uglavnom da je sve u Gacku, imamo u Gacku kuću. Ima li koji susjednih sela iz Kokorine ili iz Dubljevića zaseo kada dođe nekad? Pa dođu, obilaze mene, dolaze i Hrnjezi. Svi ovdje se okupljaju, ljeti navrate, dođu mi komšije iz Dubljevića, iz Kokorine i tako. Uglavnom ja sam zadovoljna, ja volim ovdje nego da sam ostala ljetos u Gacku, zimi sam u Gacku sa svojom familijom, porodicom. Koje si godište? 39. I zdravlje te služi lijepo? Pa lijepo me zdravlje služi, što se tiče zdravlja, pa i godine su više velike, 75 godina. Eto tako. Dobro. Sin je taj, izgleda, koji drži sve ovo. Je li tako? Pa ja otprilike sam... Ti si malo uhvatio taj ritam, pa sad nije ni... Pa jesam, odavno mi radimo ovo, znači izlazimo, dolazimo, vraćamo se i tako dalje. Mi smo živjeli u Mostaru, pa nas je ovaj veseli rat, nesretni. Ja. Raščerao familije razdijelio, pa smo se tako povratili ovdje na Ognjište. Ognjište je moje isto u Gacko, ovo je ovdje Ognjište, ali je Gacko. U Gacku smo sa stalnom kućom i tako dalje. Tako radimo i ja i žena, bavimo se ovako, imamo nešto koju kravicu, nešto ovčica, koju kozicu i tako nešto. Mučimo se, gledamo, radimo da bi familiji bilo što bolje, što ugodnije, što... Ovo je daleko od puta i od Fojnice je daleko. Pa daleko, 9 kilometara je makaranskog puta koji je u totalnom lošem stanju. Ima li način da se to popravi? Pa ima načina, neđe ima i načina i bez načina se pravi i radi se. Pa sad ovdje ima malo stanovnika, pogotovo nešto preko ljeta dođe, evo kao ja i još se nešto pojavlja, svega iz Fojnice do Jugovića i
i sa Jugovićima je oko 30 stanovnika. Sva ova sela, Pa Dubljevići, sva od Kokorina, Fojnice, Jugovići, ja. Krivodo, Dubljevići, Glavice, Kokorna i Jugović. 30, 31, dvoje tu je sad. Da ne bi nešto, ali put je u lošem stanju, strašno lošem stanju. Znači, nije on ni čišćenje on zimu, više puta. Znači, ovi ovdje ljudi koji su bili koji su zimovali, oni nisu bili neprovodni, možda dan, dva, ali oni su to odrađivali. Samog puta? Samog puta kao puta je u lošem stanju. Trebalo bi se to nešto angažovati, raditi, pa da i mi nešto pomognemo. Ima li obećanja tu? Pa ja, Boga mi vjerujte, nisam nešto se vele, nije da se nisam interesovao, nego nisam dobio neku informaciju koja me ohrabrila da bi se nešto moglo raditi. Ne da ja nisam ja skeptičan, radit će se, i treba da se radi. Ne veze što je malo stanovnika i tako dalje. Zabačena su ova mjesta, ali svak voli svoje mjesto. Svak voli da dođe u to mjesto. Kako da dođe ako nema, evo imamo struju. Džaba nam struje kad nema puta. Ovdje mi se čini, u Dubljevićima nema, ali i u okruženju nema mnogo i neoženjenih, jednostavno nema stanovnika. Pa nema stanovnika, okre će biti kad ovo što je ostalo, to je ostalo staro. Ja. Jednostavno nema. Pa nema stanovnika, to se raselilo, to je razišlo se, u stvari otišlo, u Gadskoj više se ne vraća, nema gdje da se vrati. Ja. A pamtite vrijeme kad je ovdje u ovom vašem zaseoku bilo mnogo više? Ja kad sam se udala 62. Onda u ovoj kući ovdje je bilo 16 ročeljadi. Zajednice? Nijesmo bili u zajednici, bilo je na dvoje podijeljeno. To su bila dva brata. A danas, eto, samo ja tu. I onda ovdje gore je bilo isto. Ja mislim da je bilo, a eto, nijesam sigurna, ispod 40 nije bilo. Ovdje u ovom selu. Danas zimi niko. Danas zimi niko. Ljeti navrate, bilo je do ovih godina, onaj Boriša tamo pokojni što je umro, on je bio do nazad 2 godine i onda sa stariji nema. Onda isto ovo je otišla, djeca otišla. Dobro. Zdravo bili. Zdravo bili. Evo sad ovo su neka priručna sredstva koja su korištena, evo koja se i sad koriste, evo ja ovo koristim još. Znači ovo su oprema za konja. Znači ovo je komoć, to je za vuču. Prema toga što mi smo to prije malo upražnjavali, ali sada je to pomalo se nešto uradi. Ovo je samar koji je služio za nošenje tereta, znači za neki kabastig ili tereta koje su stavljane u vreće pa tako dalje prenošene. Od Fojnice do ovdje, odavde u Borač, iz Borča nazad i tako dalje, do Mlina. Ono je sedlo, nekad kad bi se pošlo neđe malo u komšije, kuma, prijatelja, po usvatove nekad, pa bi se to fino stavilo na konja, pa bi se čovjek tada malo bolje obukao, sredio, pa bi tako malo otišao da posjeti nekoga i tako dalje. Znači, još se to koristi, još ima to, a Boga mi je to više slabo. Ovako, još bi se ja zahvalio Herceg televiziji što je došla da nas posjeti u ove pasivne krajeve i nama je drago bilo koji prolaznik da naiđe, a ne naši ljudi i naša televizija. I veoma se puno srdačno zahvaljujem što ste nas posjetili. U blizini zaseoka Krivodo nalazi se manja nekropola Stećaka, a oko cijelih Dubljevića ima desetine gomila ili tumula.
jedan dio